Slušaj ovo. Kaže, ruski naučnici kopali i na dubini od 100 metara iskopali ostatke telefonskog kabla starog 1000 godina. Zaključak je bio da su ruski preci još prije 1000 godina koristili telefone. Nije sve. 7 dana nakon toga američki naučnici su došli do još revolucionarnijeg otkrića. Kako je objavio Washington Post, na dubini od 200 metara našli su ostatke optičkog kabla starog 2000 godina i došli do zaključka da su američki preci koristili internet još prije 2000 godina. A? Šta veliš? Herane, u Hercegovini, u okolini Stoca, hercegovački naučnici kopali rupu duboku 500 metara i nisu ništa našli. Znaš što to znači? Ne znam. To znači da su njihovi preci još prije 5000 godina koristili mobitele.